Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Nado ba niyo ihila ke niyo na jumi kidan ba wan man sa tangan ni kidawai kata hok joki tena kaliang jongi nisu wan man ai masi miki ba wan jungo eki kade tang katai ba namba kani ka jingsa system ga joki ka jingsa tangan ga joki kinyo akan yo tau so jong jingjok ba kum ju long ke pat la mi ka ni kinong pe nong jungo keyboard ki bahano apa bakin sungsun ailam bakin segap kan sukaulam ya kata kajung ka jingnam ka jungki kenam bakin yo no ya kata jingjok ba maki hi bedi hok mendawa yang kata jinglong student jungki ya tepat di board ki bahano bedi page bakin sinkia ya kani nama ka jing sung sap ngan ka jungki menta ka blayai la jingpri dosni ke long ka ek ba sosi nakaliang jongi di long kemeru balada chai ya kin gikun di Samla jongi menu ban kitlia no kani kai ade katakan ke tangat tahi yang badani ya kitbok kedua ki makin dan barbor pedeng kecil kuat kia makin nang ban ya sekemat ya kan jadi ki lang penyo ida sinjo ya kajin ko ho ja ko kai taman rei di Samla pada kapat yo hia kataka rai ka jongki te long kimla kai susah untuk song tu mak ada kata mentah ni di kum kaseng Nongmensong Women Welfare Association di dalam kaji sokya ka bajut ba ni wan pe jong iki ba lai si ni ki nang makin yo so ka